Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa juludul maitati tathuru biddibaghi illa jildal qalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Bermula ini itu satu fasal. Dan bermula segala kulit bangkai, itu suci ia segala kulit bangkai dengan disama, kecuali kulit anjing dan babi. Dan barang-barang yang terjadi ia barang daripada keduanya anjing dan babi, atau daripada salah satu keduanya anjing dan babi. Dan bermula tulang bangkai dan bermula bulunya bangkai itu najis kecuali manusia. Faslun wala yajuzu isti'malu awaniz zahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Bermula ini itu satu fasal, dan tidak bolehlah memakai segala bejana-bejana emas dan segala bejana-bejana perak. Dan bolehlah memakai selain keduanya bejana emas dan perak daripada segala bejana-bejana. Faslun wassiwaqu mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadhi'a ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fammi min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati. Bermula ini itu satu fasal, dan bermula bersugi itu disunatkan akan dia bersugi pada tiap-tiap keadaan, kecuali sesudah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Dan bermula dianya bersugi pada tiga segala tempat itu lebih bersangatan. Apa ia bersangatan? Sunat. Ketika berubah mulut daripada diam yang panjang dan lainnya diam yang panjang, dan ketika bangun daripada tidur, dan ketika berdiri kepada sholat.